Karbi Anglong arat lapan gidi masau aratum. Non nili kedo ladak tularam cave mate tularam alongdang. Tularam bulute inut Dimasa tum kenok belo lapan ge arecholo the last king of Dimasa. Nasidak longdang along apran ke warplak longdang pusibang. Warplak along ku pusibang. Anong aja tang stame history mate atomu lahai lang dampen ladak isi tularam posinon year cholo lagi ladak kadang ke me wang me ladak tang ka pere nangje thaya we ladak forest department per protection do lapen ke arlo tame longku side arlu longku side se tame ladak kedam ke bang abar sai do pame kasipini dak itu nang homri lo ladak tularam along kulong lapan kedak laki ang hablo labang so along ku ang hablo la so along tepik ladak rok pame la kay isi longku ladak longku tularam kedo ladak also longku ang hablo kasi ladak kadu kabe tame wang tame karbi ang long aratle wang tatang sungawe ladak homestay tado tapan ke mesen kedo kita kadim do tapan ke lason rak si ladak ka grom pani arat mate umrongso arat tame labangso alongku tibi labangso longku aphan kirai kom lake itum choro nang ji nang lidat tularam alongku wang lo nang likubut mo long te Kardom aprang sige karbeng long lepen de masaura phanin li kardom bajerik lo dak nidum rohut nidum kado kabeta ning cipang sam sipini ke dak tularam kef long arlong ang long ku arlo long nidum na kelang phan siwang lo jer pudum pen ke hai ladak lai chaning leng ke hai dadu lapen kon hatak si board chairman jin fed board chairman ke hai tau thang tas stam itu lapen alang li putu das stam itu lason si litum jer pudum men wang lo ladak wang pen ningarong pik alam bangke daga teklong natural beauty mukha arlong along si litum chiria arong kedo lapen long ku aphana deep to ang hap to arlong bharia plang sila son si do lapen hala so hut di masa recho tum padu sia recho bang si la solong kulong isi rona por hut daga lang tuma sepahi kado wepen daga si naga chipitu kula son si arjulong bon tame pini bangke ladak long kulong nitum lang pon lang dam lo arlu penangan ladak sorkar hin ban claim nain dadolang arlu light kadu kawil hai claim nain dolang bonsta lang dam lo blote arlu bangke lang mi pik ladak ason son water mukhai litum theklong ji lapen arlong acha long ason son mane ang song long son arlong acha son theklong ji lapen angkep mane angkep su penang do lapen angkep ke thedo lason mane luta mane tuara krong mukha bang penang andu kasi lason theklong pen ningarong piklok itum ka do kawi nang litum yong si hem siang bong ba korti mutiang bong ma nang tu pini problem pen ning honduk do lote lason ning achi pang samje phana bang ke ladak laso place long bang ke mi pik usini li mathadam pathe itu mai stress an da stress free da ji lasi nili kado yo phana chuning ri lo ladak thang khasek sagawe entry text ta nang ne aja tang ne non mat ke lason ke ton ke lang tum ta wela usini ngarong lo Jorlo alang li la puson klar dak pen than thai pot asiladak ini tumolong do kaprek aja tipen tame dak thepan da wang masi আপন আরাম কে আহি পেলাই আপনি কি দেখিছে বিৰাটে ভাল লাগিলে গতিকে হিষ্টৰিকেল প্লেচ গতিকে ইয়াত যি ডিমাচাসকলৰ শেষ ৰজা তুলাৰাম সেনাপতি তেখেতৰ যিটো গুহাৰ ভিতৰত আমি সোমাই পেলাই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া লাগিলে তাত চৰাই চিৰিকটিৰ বাহাও আমি দেখিলোঁ গতিকে মই কাৰ্বি আংলংবাসী আৰু ডিমা হাছাওবাসীক মই সকলোকে আহ্বান কৰোঁ যে ইয়াত আহি
সকলোৱে যাতে আনন্দ লয় সেই মই সকলো ৰাইজক আহ্বান কৰিম। Lapan son sih ladak kapre ke khai mate kukia khai pe ninut arlang ithe mate karbiang long tono mas council long jinfet bot chairman arang lifan ni liar ruji. Asi sir, what have you seen here in this Tularam cave? I have seen a very beautiful cave. So I am very happy this morning because I had the opportunity to visit this cave. This has Karbiang Long and Dima Hasao has been gifted with many natural beauties. So there are lots of sightseeing and lots of wonderful place. So I request everybody to kindly pay a visit to this place. This is very worth seeing.